Evo nas društvo, zadnje 5. jelo Badelovog master klasa sljubljivanja hrane i koktela. Za ovo jelo izabrali smo hobotnicu. Hobotnicu smo prije toga kuhali, završit ćemo je u tavi, samo da se malo karamelizira s vanjske strane, začinjeno sol, papar i maslinovo ulje. Ako želite da vam hobotnica bude mekana, bolje je da bude smrznuta nego svježa. Ovdje imamo hobotnicu koju smo već skuhali, crni fermentirani češnjak koji smo već koristili jedanput, stapke cvijeta češnjaka koje se zovu paske koje smo skiselili, lišaj Cladonia stellaris, jedan od rijetkih lišajeva koji se nalazi tu kod nas, a jestivi su, i izdanke gorušice. Prvo što ćemo napraviti je odrezati jedan krak hobotnice i njega ćemo začiniti. Liševi su jako zanimljive biljke. Većina liševa za razliku od gljiva su jestivi, ali se vrlo rijetko koriste tu kod nas. Ovaj lišev je s vanjske strane u stvari alga, a s unutrašnje strane raste gljiva. Kad ih uberemo treba ih dobro počistiti i preporučujem da se preko noći pusti u otopini vode i soda bikarbone, tako da se smanji kiselost. Izrazito su ukusni, hrskavi, jako dekorativni, vjerojatno ima i nešto zdravo u njima. Prvo ćemo staviti da se lišaj sfriga, onda postane hrskav i fantastičan. Vrlo kratko. Evo, već je sva voda isparila iz njega. I to je gotovo. Budući da je hobotnica već kuhana, nju trebamo samo malo okrenuti na tavi da se zagrije. Miriši na pečene gljive. Na njega ću staviti i malo praha dimljene paprike. Jako smo zagrijali tavu. I sad ćemo hobotnicu kratko gore pripremiti. Dok se hobotnica radi, napravit ću jedan brzi pesto od crnog češnjaka. Crni češnjak ima taj okus nešto između suhih šljiva, ačeta, balzamika i čokolade. Meni je fantastičan. Za ovaj pesto samo smo ga ovako pognječili. Malo, on je onako mekan, lako se spešta. Evo, hobotnica je gotova. Za ovo baš okusom jako kompleksno jelo koristimo vrlo jednostavne tehnike pripreme. Znači sve smo napravili u predpripremi, fermentirani češnjak je neko drugi odradio od nas, skisali smo paske od češnjaka, priroda je napravila ovo čudo koje se zove lišaj Cladonia stellaris i skuhali smo hobotnicu. Hobotnicu ćemo samo ovako malo narezati da nam bude lakše za konzumaciju. Dodat ćemo i malo izdanaka gorušice. Ona daje malo pikantnosti. Dodat ćemo malo dimljene paprike još, mrvicu, 2-3 komada kiseljenih paski i stavljamo naš lišaj na vrh. Kap maslinovog ulja. I Mario, na tebe da složiš jedan prekrasan koktel uz to. Prekrasno izgleda. Fermentirani češnjak krasno paše uz hobotnicu, dao je jednu punoću, baš onako moćni okus. Kiseljene paske, opet cvijeta češnjaka, nemaju uopće po češnjaku. Divne su i baš daju jednu lijepu svježinu. Sada kušamo i ovaj lišaj.
Mam je kod da sam zagrizao oblačić. Još ovo tu s malo dimljene paprike, to onaj oblačić iznad roštilja. Fantastično. Kompleksan okus, hobotnica koja je karamelizirana s vanjske strane, mala nota gorušice, slatkoća i gorčina čokolade iz fermentiranog češnjaka, svježina iz paski i dim iz ovog ludog lišaja. Evo, došli smo do kraja Badelovog masterklasa sljubljivanja hrane i pića, u ovom slučaju koktela. Mario, nadam se da si se zabavio koliko i ja. Jedva čekam da ovo ponovimo uživo i da oduševimo naše goste. Pozdrav, vidimo se sljedeći put.